Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Ako di ay si Meljun. 34 anyos na ko karon ug tubong taga Surigao ko. Ako untang i-share sa inyo ha ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di gyud na ko mahikalimtan nga kaagi. Di tabi jud ko mutuwa ng mga umuungo unsa pa na diha nga mga maligno. Pero nausab kadtong ako na gyud mismo ang nakasulay. Dahil usak adlaw ni ana nga mahapon na to, dihang giimbita ko uban sa akong mga barkada nga manula mi og basket. Nagsing abuto ang kapistahan sa Pikas Barangay ug kami sa akong mga barkada hilig kayo na namo ang mudayo para makapanulong mi og basket ug manulong pud mi og pustahanay. Kinalaging hilig pud kog basket. Bisan asa basta kuyog lang ang mga barkada, dula gyud taman sa pagkakapoy. Gadungan ay mi ato ug adto uban nila ug di gyud kalikayan nga sa among paglakaw naagyo ng mga pasiaw ug bugal-bugal sa grupo. Taga na ay makita namo bisan unsa nalay amo ang istorya ug mga trip mapampawala gyud sa kalaay. Aron di pud kaayo feel nga malayuan mi sa among giadtuan, mutukar gyud amo ang pagkagwat sinanggo. Kini nga ko mga barkada, muang kunyud ko nga naay pagkasiaw. Siyempre ako pod natakdan kay uban ko nila. Apan di ko susama gyud nila nga mangbulabog ug mag-tripping. Padulong na mi ato, dihang nakaagi mi sa dapit nga giingon sa mga tawo adto nga abdanan daw na diha. Ang giingon nga abdanan mao ang tulay nga bisan unsa na lang daw ang magpakita adto. May istorya si Nelson nga usa sa among mga barkada kabahin sa lugar. Ug istorya nga ihada ko nadunggan nga naa ko ni magpakita ari nga tulay. Nangatawa pa mi ato kay naa na sa ning tuo ni Nelson nga di katuuhan. Nagyaga-yaga pa mi ato ug mga binutbot daw ng mga storya. Kay bisan pa og magsagit-sagit pa, wala gyud makadungog nga laing tawo. Nagbato-bato pa mi ato sa mga putaw sa tulay ug gipatingog pa namo ang putaw gamit ang bato. Ug gipukpok ang mga tubo niini. Nagsigi mi igatawa. Iniana pa ko nga, ay may ungo diri ba? Wa man gani ni gawas. Dayon, nangatawa na sad sila kung nagkabuang samtang galakaw. Ang tulay di ay naadto gitas-on nga mga 45 pudto nga metro siguro. Sa among paglabay na ato bisan hayag pa to ug napay sinag sa adlaw. Nakabantay kog kalit nga naay babae nga nagpadulong sa may tulay. Nagdala kini siya og basket. Unya ito mangyang sinina nga gisuot. Igo ra kong ngamitan-aw sa maong babayi ug nagkinataw-anay pa ang uban akong mga barkada tungod sa istorya ni Nelson ug sa ilaha pong mga kabuang nga gipambuhat. Nahibulong sila kung nganong mihilom daw ko. Sa sigig tan-aw nako sa maong babayi, nalamba ko og kalit ug maayod na akong pagkaumod sa yuta ato. Gikatawan ko ato nila kay nganong sige daw ko og lingi mawam ko ni chicks nga nagpakita unta. Ngano daw nga sige ko og hangad ng galakaw ug pasiaw pa nila. Nagiingnan ko nga nganong nisawom daw ko nga bisan wala ko ni tubig. Miingon ko nga wala mo kita atong babae nga nagdala og basket nga niagi. Nahibong ko nga mikatawa silang maayo kay basin daw kuno og napasaran ko sa kaon. Nahain man daw kuno ko ni babae nga wala man gud kuno napakita. Nahibulong ko nga mikatawa silang maayo kay basin daw kuno og napasaran ko sa kaon. Nahain man taon ko ni babae nga wala man jud kuno intay tawo nga miagi maski usa. Nahibulong jud ko dihang namapakog abog sa akong sinina ug gitan-aw na ko ang palibot. Nawala man ang katong babae. Kahibulungan man nga naa man to'y babae kaganiha. Asa ka to siya paingon? Sa akong unahuna, kinsa sad ka to? Mipadayon mi sa among paglakaw ug saba kayo mga barkada ug grabe kayo lang pagpangatawa. Miingon kog kalit nga hiluman usa kay murag naa ko'y nadunggan. Miingon si Abel nga amigo sad nako nga naasad siya nadunggan daw. Ang hiluming tanan ato ug nadunggan namo nga naay nagsigi og panawag og tabang. Pero wala mi kahibalo ug asa to gagikan ang tingog.
Midali-dali mi ato og agi sa lugar ug mipadayon ning paglakaw ato. Wa gyud kalikayi nga namarog ang ako ang balahibo ato. Kung nahimbong ko nganong naay nagparamdam o ingon ato na orasa. Pag-abot na namo sa court ni Abel, nagkastoryahan na mi sa among nadunggan. Ug sakto, parehas gyud mi og nadunggan nga tingog. Tingog sa usa ka babayi nga nangayo og tabang. Apan wala kayo to ng ustoryahi og maayo. Ibasin mawala niya mi sa pokus sa duwa. Niya mga pildi na hinuon mi. Sa akong pagduwa ato, samtang gakupot ko sa bula, natumba na pud ko og kalit ato parehas sa nitabo na ko sa may tulay. Ibalik sa ako ang senaryo, atong babae nga nako ang nakita. Pagkatumba na nako, kalit lang nako nakita ang mga babae nga naako ni sa tapok sa mga tao. Gisigahan ko niya sa ihang mata. Ako kasabot, nganong gaingon ato to siya. Dayon, naulian na lang ko sa akong panimuot. Dihang gialsan ako sa ako ang mga kauban. Uong panila, nagasigado kuno akong mata pag-ayo. Murag wala ko sa akong kaugalingon. O gasigir daw ko og tan-aw sa mga nananaw og basket. Naundang to ang duwa namo ug wala gid kini madayon paghuman. Kay natumba man ko ug nawad-an ko sa akong panimuot. Tungod sa nahitabo na ko ato, gipasakay na lang ko og tricycle para makapauli nako. Ipauban ako si Abel aron makaalalay nako og pagpauli. Sa among pagsakay ato sa tricycle, duha rami ang nisakay padulong pauli kay medyo gabi na unya ngit-ngit na ang dalan. Dihang gibaybay na namo ang gianan pauli. Nahibong ko atong sa may tulay nga naa na po'y babae nga kapatunga. Misiga akong mata tungod sa akong kahadlok. Nakasinggit ko kusog ug miingon kong hunong. Nahibulong ang driver nganong nisinggit daw ko nganong gipahunong nako ang tricycle. Istorya ko nga wala ba siya nakakita atong babae nga nagpatunga. Pangutanan ako sa driver. Miingon pa ang driver na di daw ko angay magbinuang kay tawaan ni ang tulay ug di dapat maghadlok-hadlok kay gabiyahe mi. Sa pasad, kuya og madisgrasya daw mi. Miingon pa ko nga naa gyud to'y babae akong nakita gyud ug di gyud ko masayop kay klaro kayo to nga nagpatunga. Kalit lang bitaw na og uyog ang tricycle. Nga murag naay ni uyog sa tibuok ni ini. Mao tong nagdali-dali og paandar ang driver sa tricycle. Pero wala gyud kini dayon mo andar. Ang limbawt na akong balibo ato. Ug sa likod nga dapit, naami nadunggan nga tingog sa babaeng hagawhaw. Ug nagkaanam-anam ang iyang tingog ug kaduol. Si Abel, sa akong tan-aw mura nagwala sa iyang kagalingon. Ug mura na gyud siya ang kagawason sa tricycle ug kadaganon. Maski ang driver pod wa na mahimutang. Kay kapila na siya sige paandar sa tricycle. Wa na gyud kini mo andar. Kalit lang nakadungog mi og tingog sa likod sa tricycle ug miingon kini nga usab niya mog duwa-duwa sa tulay. Di lang ka na inyong sulayan basin madayunan gyud mo. Perti na akong syagit ato sulod sa tricycle ug dayon ni paandar na ang driver. May gani kay nakaandara gamit ang krang sa motor ug mao to nakalarga na dayon mi. Nakita na ko sa side mirror ang babae nga nasa likod ug miingon ko sa driver ato nga papaspasan ang drive kay basin maabtan mi. Grabe na akong kakulba og hadlok ato kay mura na gyud og kabuthonon akong dughan. Pag-abot na ko ato sa amoa, akong giingnan ako ang mama kabahin sa nahitabo nako kung ngano og naunsa ko. Nahibulong si mama ato dihang naabot daw ko sa gate. Naa si Abel ihang nakita. Ug dako kayo na kong kahibulong, dihang nangutanan si mama sa ako kung naa na ba daw kuno'y uyab si Abel. Miingon ko nga, kami raman duha nga gauban. Pero puong pa ni mama, ang babae gauban kini kang Abel pagpauli sa ilaha. Wala ka pungi nga nang limbawt ug balik akong balahibo ato sa pagsulti ni mama. Buntag na kong nakahibalo na si Abel giubanan gyud ay atong babae sa tulay. Hangtod sa ilaha daw kuno. Wa gid daw kuno siya patuluga ato. Pagkahapon na ni ana, nakikita ko sa akong mga barkada. Ug usa sa mga barkada, miingon nga moadto daw mi og albularyo aron magpatabang. Kay aron dili na mi samukon daw kuno atong mga babae. Kay halos kami tanan, gipakitaan sa mga babae og lain-lain lang nga pamaagi. Samtang nagkatapok mi, wa gyud malikay ang kahadlok ug kabalaka. Mao to,
Nagpatabang na gyud mi og albularyo. Pag adto na namo sa albularyo, giingnan mi nga moalay mi sa lugar kung asa mi nakasala ug musaad nga dili na namo usabon. Human sa amo ang gibuhat ato nga nag-alay mi, inubanan sa amo ang pag-ampo. Wala na gyud noon nagparamdam sa amo ang babayi nga nakita namo sa tulay. Ug lesson learned na mga barkada, ang di na magbinuang sa lugar ug samot nagwala mi kahibalo kung unsay naa didto. Samot na kong tawaan pa gyud. Dili gyud ay angay magbinuang og mga dapit, samot nagwala kahibalo ug unsay naa didto. Ug usa ka dakong pagtulod-an namo nga di na gyud dapat namo usabon ang amo ang mga kabuang. Ug diri na lang kutob istoryang kahadlukan. Daghang salamat sa pagbasa sa akong istorya. More power ug God bless na itong mga Bisaya ug labi na sa mga naminaw ug tigsunod sa inyohang channel.